Marat Kabirov sizlarni Rizvan Hakimov ijod etgancha bu dunyoda seyu barali. Надо спросить. Иди, звонок, можешь позвонить? Я позвоню, да?
Evet, kızdırdılar mı da sahneni Ramil Bey. Şunu ayırmak şabılgan bunda. Qarali Ramil, senin Tatarstan'ın iti ot kazangan jırşısı, yaş jırşıga boyada oynap jırlaganların işken var idi mi? Bunlar işte yok idi. Sizin dostlar var idi mi? Ana onlar da yok değil. Bu tarihta janagat bu işgalimizin teki yaratkan söz. Tevge. Ey tarihta tevgi tapkır bu janagat. Qarali Ramil bunda sahnede kuzu elbette. Saldan işigine getirene daha oturuşu. Sonra ana şabılgan. Yok Ramil alay bunu bak. Tamaşaçılar bilen aralaşıp. Ben işte var yalanı. Var. Kayısı. Bismillahirrahmanirrahim. Abacanım, konser geçin sizge, ışıyma. Yaxşı. Bir gaybetlік yaxşı videolar evet olan bak. Abacanım, işi var girenizde bir bayan, deneniz. Bu, enge de gelsin değil mi? Kayakla. Abacanım, orundaklarımız şahin ola mı? Müzika farklı tügün mü? Kapitalini elbet edin gelsin. Ooo, karayla Rüstem abi otura bitmedi. Rüstem abi Rüstem abi, işe sinma bugün bir konser. Rüstem abi degan she'rlar ishib qo'shilib shiberdi yana bundan. No, narsa deb ayting. Nishova? Nishava, nishi bo'lasın o? Elbet mi? Bir gün tügül mü? Nishova bo'laydi bu. No, yigitlar yarat, shunlab da bek молодцы, konsert bek aybat borib, mendagi o'zim qomat sahnada olib borish bo'lg'ach, Türkiye'nin çıkış yasağından bundan sonra para bitiru elde işe gerek şumar bana. Elde medelimin rahim iteyne. Elle arasına gitmezsiniz. Elde elbette. Vay arkadaşlar. İlk sebepler hürmet arkadaşlar olmuşmasanız bir kere alıp arasında ilk yararına. İşte olmuşmadan sayın oynatmak izleye bakmayı başlayayım. Hayırlı iş, hayırlı tamaşaçılar. Keyifleriniz işle. Birinchidan qadrli tomoshabinlar, zo'r rahmatlar aytishni kelasiz sizga. Bizning oilamizda shunday zo'rlar, uni ijoddan yoratib kelganingiz uchun sizga bek zo'r rahmat. Ama endi oilaga kelganda uni shundan da tavba konserti bilan shir ko'ngildan tabriklaymiz. Umarga buyukdan buyuk o'rinlar yo'llarga nasib bo'lsin. Ijodiy o'ng'ishlar tilaymiz. Hammaning davali o'yinib aytgan. Qiz bolaga vaqtida o'z o'rnini topirga kerak. Dilmam narsalar hurmatli tomoshabinlar. Biz endi bilganingizcha qomat gastrollar bajaramiz. Mana Resmingina aytaman, gastrollar vaqtida oilani saqlab turmaymiz. Ning desangiz, yonimdan yigitlar ketganida yo'q. Mana qo'shim qorama yigitlar sirib olganida. No, o'zingiz ko'rib turasiz, hurmatli tomoshabinlar. Oiya nindi motor, nindi shigar o'shloy bo'lib yeyishtirdi endi. Kelishasiz men bilan. Mana shu sifatdan bir shi'rda olib kelgan. Aybat yerlarni saqlarga, yemli xotinlar kerak. O'shalarni qo'zg'atirga, tiri xotinlar kerak. Aqlli yerlarni saqlarga, yo'lli xotinlar kerak. Isri yerni jingarishi jilli xotinlar kerak. Yolqov yerlarga xotindan mol topqani, o'ng'on yerlarni meqtira sirxov bitga boqqani. Ayollar bu she'rlarni o'qilmasini, izrak o'z din yorin topirga nasib bo'lsin deydi do'stlar. Kelishasizlar bilan. Va hamimiz birikimiz bilan kichkinagina oilaga bo'lak yasagan edik. Yigitlar, qizlar aylaysizlar rahimiy sahnaga. Birisi chiqdi, ikkinchisi bularni ayirmay olqishlab chiqarishlar kerak. Yegirda ijodiy turkumlar nima? Baba. Alkışlar.
Boşlar yiyecekler. Siz de yeniden sistemden eşatı olanlar bilin mi? Şunuz hani şık. Aha. Neden bittiğin sayılar? Kul şaplı işler birisi bırakmayın. Çok asıma. Hadi gel. Seni de mümkün bir sefere. Nişik sinemizde kutlam. Başlayın size, başlayın. Arkadaşlarıma bir rahmet eylesin gerek. Mana aliye alıp barışlar aytib ketdi ekindi legendar Türküm değil mi? Mana şu legendar kuyuvchilarni ham muzikantlarni suylashirga aytdim deydi. Shundan mana ular sizni to'plab birer jilla aytasizlar kerak. Ayda borsangiz sendan boshlaymiz. Оля, от чистого сердца поздравляю тебя с твоим первым сольным концертом. Ты у нас молодец. Я знаю, тебя хотят еще Sen dinleyen, senin öyle söylediğin tamaşasıydın var. Çok çetinleşti sen. Bunu uğurla başa sattırdın. Senet yolunda senin çok uğurlar arzu ediyorum. Aferin. Anladım. Eferinden anladım, sen anlamazsın beni falan. Oynaqay, shin qo'llab o'tmaydi. O'sha birinchi konsertda bo'ladi. Ijodiy o'yinlar sen hisoblar bir yashayapsan. Oyun olaydı sen kuvvetli yaratma yana. Алия, брат, sen молодец, konuşlar seni. Кратко сестра талантливая. Ну давай, Василий. Алия, ты молодец. Поздравляю тебя. Алга. Молодец. Olia, afarin. Sen buldun. Nishonqul Fatullinning legendar ijod turkumi sahnada. Tamam mı kapı? Şun ko'ngildan kutluyoruz Aliya. Молодец. Alqishlar do'stlar. Arkadaşlarıma bir rahmet eylesin gerek. Kalplerimiz yaratan jırlarımızı başkaları bitecekmiz. Senden başka. Birgene çıkıyorsunuz, sizlerin bile sizleri tutuyorum. 1000 человек смотрит. 1000 с чем-то. Senden başka neşik yaşayanın düşmündü hatta hatırime. Yaratan beni bir gülletine kıyamı dünyana yüreğimde. Senden başka da gözlerinde yerde güler. Senden başka mucize bir günler senden başka gözlerinde yerde güler. Senden başka
әйтәсем килә бүген безнең белән булганыгыз өчен. Мин бик бәхетле. Мин үз эшемне яратам. Һәм мин Татарстанның һәм Башкортстанның иң танылган һәм профессионал төркемнәренең берсендә Ришат Тухватуллин төркемендә эшлим. Төркемдәшләргә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Алар һәрберсе дә үз эшендә профессионал. 5 ел эшләр дәверендә алар миңа һәрчак ярдәм итеп тордылар. Минем омтылышларымны куәтләп тордылар. Бик зур рәхмәтлемен аларга. Һәм инде кайчандыр менә шул төркемгә килеп эләгүем һәм сәхнәдә тәҗрибәсен туплавым өчен язмышыма зур рәхмәтем. Һәм инде иң мөһиме сезгә зур рәхмәт әйтәсем килә, хөрмәтле тамашачылар. Бүген безнең белән булганыгыз өчен, чәчәкләрегез өчен, теләкләрегез өчен һәм просто булганыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Яраткан җырымны сезгә башкарып әйтәсем килә. Тәүге тапкыр. Әйдәгез, бергәләшеп җырлыйбыз. На винограде ставит.
шушы югары нотада ахырына якынлашты. Тәүге концерт бердән-бер булмасын, иҗат юлы озын булсын, уңышлы булсын дип изге теләкләребезне теләгәле дуслар. Моннан алса бүгенге концерттан соң Алияның үзенең тугры тамашачысы барлыкка килде бугай. Шулай бит дуслар. Бүгенге концертта катнашкан артистларыбыз тагын бер кабат исегезгә төшереп үтәбез. Мәртәбәле кунакларыбыз, Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Алиянең остазы Венера Ганиева. Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты Ришат Дөхватуллин. Татарстанның атказанган артисты Раян Фасыйхов. Күпсанлы халыкара конкурслар лауреаты Мәскәү кулага Айдар Салахов. Камбоджа Казан бию ансамбле солистлары. Ришат Дөхватуллин иҗат представителләре. Музыкантлар гитарада Ринат Рисметов, скрипкада Дашкын Ибрахим Халилов, саксофонда Василий Шарапов, баянда Айнур Фатихов. Концерттың сценарий авторлары һәм кулис режиссерлары Эмиль Уелданов һәм Сөмбелә Бәлирәхмәтова. Бүгенге концертта алып барган без Рамил Бакин Һәм инде Фирдус Сафин. видеоконтент өчен җаваплы егетләребез Нәргиз Шәрәфиев һәм Александр Дружков. Тавыш операторы Мирза Бәшимов. Һәм инде җәмәгать, әлбәттә, моңлы гүзәлебез, назлы сандугачыбыз Алия Рәкшурина. Молодец. Все хорошие. Бросай ты это делать. Первым. Молодец. Таким концертом. Всем хорошо. У меня первая жизнь.